warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan, hayya bina nasykurullah azza wa jalla alladzi bara'ana ni'matan wa hidayatan hatta nasafi'a hatta natamya fi hadzal makanin mubarak. Sanya, nasalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bara'ana ni'matan hatta nasafi'a hatta natamya fi hadzal makanin mubarak. Aku mau mengkon khutbatan qasiratan tahta mawdu' al-lugha. Kama arafna al-lughatu muhimmatun jiddan fi hayatina wa katsirun min al-lughati ahaduhuma wa al-lughatu al-arabiyyah wa al-lughatu al-injiliziyah. Al-lughatu al-arabiyyah wa al-lughatu al-islamiyyah allati nastamilu fi yawmina wa al-lughatu al-injiliziyah wa al-lughatu al-mashhuriyah. فعلينا أن نتعلم اللغة لأن أمر الله لأن اللغة العلم علينا فأمر الله علينا أن نطلب العلم في حياتنا. باللغة نستطيع نذهب إلى مكان تريدنا إلى بلاد أخرى أو إلى مدرسة كما تريدنا. Faqad zamini, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi